Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2013 nibwo Papa Benedicto wa 16 yeguye ku mirimo ye. Impamvu yatanze ni ubusaza. Yari afite imyaka 85. Yabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika weguye ku mirimo ye mu myaka 600. Nyuma y'ibyumweru bibiri yasimbuwe na Cardinal Jorge Mario Bergoglio wari arikepiskopi wa Buenos Aires, afata izina rya Papa Francisco. Papa Benedicto wa 16 witwaga Joseph Ratzinger yavukiye mu Budage mu kwezi kwa kane umwaka w'1927. Yahawe ubusaserdoti mu mwaka w'1951 nyuma yigisha teolojiya muri za kaminuza zo mu Budage kugeza mu mwaka w'1997 agizwe arikepiskopi wa Munich na Freising, ahita agirwa cardinal. Kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka wa 2005 yari i Roma, aho yategetse urwego rushinzwe kurinda umurongo w'ukwemera Gatolika. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2005 Papa Yohani Paulo wa kabiri amaze kwitaba Imana, Joseph Ratzinger wari ufite imyaka 78 yatorewe kumusimbura, aba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 265. Pater et Filius